жасаңыздар. Қош келдіңіздер ағайын. Амин. Басқаларымыз. Gelinin kalabalıklı olsun çay bosağanlı sabatlağın. Ey bosanıplar evlidi, ülkünge bizi pürsüdüp peşidin gidin kalmadan. Tekleri kemer verip, testlerini salın saklanan. Kömürlü toyda sizlerinin kavuşkanım anmaktanan. Ey aynalayın ağayın, dur sultan kal, kol sokşa eşesinin ümitin. Ahtagan ayı. Nağaşım dep tamaşa en salganda. Şakalmaylılar bayağıda dep kalırlarla şüpsedip Gerşap binin semridi sen Ey Musamlet'in nuruydu nurlanday buna Seher benim babarday Ulan benim bozarday Çayna elbin karlar Aslanında bağlar Kırmızı elbin karlar Sağlam benim dinamay Doğduran görüşülük Kol sokmay gelir dinamay Dep üzerinde öyle. Ey teşvik benim çanladay, Kasım Cömert Tabaman, ey Kasım Cömert Tabaman. Arıcak aşık senin, ağrı ve kesin ortada, kalçayın balmasında, aynaların darınday, ey televizyon almayın, ortamızda çakılmayın, kayınsızlık kayındaşlar olsun. Selam sana bir aynadan. Ağayın koşumetin bəsengdегі бұғандалай құмарынған Баба бұйдан емес баға жүзімізге кәрімміне шуат болды Жомарттығын ағайын көрдіңіздер шапаламырмағаны ұят болды Келесі кезек час келін Ой айналай қабылаңыздар Aynadan aman bolsugur, talay şarabat bürüsün Kelin-kelinde kuvanıp, çakırrap şakkan çürüge Kabılda bolgan tilege, mantılda menin nağaşma Armaydı şapala, benim davayı Kaldır koy, bolda senin anan koy Şay büydesi kelincan şüşürma men bara koy Bolda ülken baga koy, aynadayın görüşedek Yenesi kelip saldı koy, koşu betinde taga koy Kelindir selim sala koy, kenesi şılı çasken Torsukta yol, tala koy ayı Karadın, çekişimde bir dişi, kömülümde tavatın Kayın sınırım kayında ardayı selim, salasın ayı Ey Nursultan'ın dostları, duruz koyduğumun indişi Ölüslerdi oynadayın karınga, seliminde sala ver Ey başımdan şakrağı, kulamasın ayı Mene, kelinin beti kim açsa sol ıslık görünеді дейді. Әжемде ана емес па бұл кісі? Себебі айтады, ана ұл дүниенің қайғысы мен қуанышын жұдырықтай жүрекке сыйдыратын ана жүрегі дейді. Ананың жүрегі кең болады ағайын дейді. Сондықтан айналайын деп рұқсатын беріп, батасын беріп отыр екен, келіннің бетін өзің аша қойайын
Özüne çaylı olsun deyip. Mene gördünüz mü? Ana gana menen olsun olsun deyip tek atana. Aman boğazga ruhsat koya. Oybay mına çağalmayların tağırız aldından ötür. Ruhsat mı? Mene kalıp aytsa da kalıp aytmay. Елдің тілегі қабыл болады деген. Алла қаласа ел рұқсат, анамыз батасын беріп отыр, Құдай құтты қылсын. Демек, апамның ойы бар ағайынды. Атаның Нұрсұлтан сіздің балаңыз ғой? Нем, апана қарастап қойыңыз, қазаны қайнап. Міне деген толды бұлатқа шөбелі келді, шөпшек келді деп тойлап тұрсын дегіміз келеді айналайын. Айналайын өршілік дейші, Бағдамбектей іліме бүгінгі той болсыншы, Бағдам білмейсің ба? Şu үйге барып қоймайсың. Бүгін барасында осыны сулайсында жамылып жатасың түнде. Ақ көңіл бала екен, аузын ашқан жүрегіміз өкшесін өрнеп тазалады деген. Аман бол,